بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormatly jamaat, bugünkü cuma günüňizler kutlu jana berekeli bolsun. Bugünkü cuma hutbasynyň temasy nikelenip üýlenүүдögi bereke. Nikesiz oynaştık kılığının kesepeti. Özü negizi bul turalı uşul temada murdağı kaysı bir cuma hutbasında ötkönmüş. Birgem oşul ötkön cuma hutbasından bir özgöçörök kılıp men kıska nuska bir temany tandap aldım. Jakşylap ugup görüp anan bir jyyntyk çıgaralı. Şu bizge gelgen, ayrıca maga gelgen suro kattardın içinde dağı köpürögü cumada dua kılıp koysoňuz, saparda jürös, saparda bata kılıp dua kılıp koyospu, sabahta dua kılıp koyospu, tahajjudda dua kılıp koyospu. Oğlum üýlenile, kızım turmuşga çyryp bir bakta açılıp ketse degen şunday bir suranışlar var. Köpçüligimizdin vaqı tünkü uykuňyzdy buzgan ança-munça uşul nerse var. Üýünde iki kız boyga jetip, iki ul boyga jetip, üýlenilek je turmuşga çygyly üýgübülöler bar da. 2-3 diplomdun esi bolup kaldı. Juçu gelet, ança jürüşpöy gayra artka taştap atat juçular. Emne sebepten ekenin bilişpeydi. Kana bir ugup görüňçü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ridallah fi ridal walidayn ve sakhatullah fi sakhatil walidayn. Allah'ın razılığı atenenin razılığında. Allah'ın karı açusu atenenin açusuna toktolup duradi. Emi azır tema tandaylı. Muna bugünkü sababımızın teması Allah mıhty iş jasagandardın soğunu hiç kaçan tekke getirmeydi. Allah mıhty iş jasagandardın soğubun aksın, beşine terin, emgegin tekke getirmeydi. Kanday mıhty iş jasasaňyz siz, Allah ondan milyard, trilyon ese sizge kaytar berip koyady. Getdik oğuňanda, jaşyla oğuň. Ebbe matet zewjetuhu. وَلَدَيْهِ خَمْسِ بَنَاتٍ. Bir günü bir üýbülede kaygılı iş boldu. 5 kızdın atenesi. 5 kız katar. Bir günü bul aksakaldın baybiçesi oğrudan olan köz jumdu. Çırkıragan 5 kız. Katar 5 kız, ul perzent jok. Taqaddam li khutbatihim 4 rical. Apasının göz ötköndüğüne bir kança vaqt ötkönden keyin arar jerden juçu gelip 4 juçu gelip kaldı. فأراد الأب أن يزوج الكبيرة ثم التي تليها ثم التي تليها ثم التي تليها. Atanın ak etkenden tak etip şol iki gözü çoğun kızımdı algaç jaygaştırıp amanatı tapşırıp güyöge uzatıp alsam degende en şul mıhty niyeti şul ele. Birok çoğun kızı ata men turmuşka çıkpay turayın. Menden keyinkisimden çıkı versin dep. Birok ata ireti menen turmuşka berem. Çoğun andan keyinkisin, en kiçüğüsün en ayağında berem degen niyeti var ele. Çoğun kızı akıldolu kılıp kagılayın atam. Aylanıp keteyin atakem. Siz momentip kavurganız kaşayıp dursa
мен турмушка чыгып кетсем жарашпайт да. Менден кийинки сиңдилеримди бере берели, барын тойуна кызмат кылайын, менде bir жақшы ой пайда болды. Сізге қызмат қылып, сіздің батаңызды алайын. Фазавважал аб ахаватихал арбаа. Ошентип ата 4 қызын қатарынан турмушқа берді. Jalасатил бинтил кубра тахтам бивалидиха ва та'тана биха хатта мат. Чоң қыз атасына қызмат қылды. Атасы өмірінің аяғында көзі көрбей, қолдары иштебей қалды. Ошентип ең жақын болып қызмат қылып, атасының көз өткенге чейин жанынан жарым қараш жылбай, кей түндері кірпік қақпай таң атқыша атасының алдында отырат эле. وبعد وفاة الأب فتحوا وصيته فوجدوه قد كتب فيها لا تقسم البيت حتى تتزوج أختكم الكبيرة التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم. Atası ötüp жерге жашырылгандан bir cumadan son kızlar bari birigip beşö mına atabızdın жазган керезин эми ачалы конвертти деп ачышты. Ачса Аллахка мактоо, пайгамбарга салават айткандан кийин эле кыздарына жакшы сабырдуулукту тилеп, эң аягында олуттуу жери кагылайын менин бейиштик кыздарым. Чоң эжеңер турмушка чыкмайынча эч качан үйдү сатып мураска бөлүп алам деп талаш тартышка түшпөгүлө. Анткени бул чоң эжеңер чоң кызым сулуулугун, убактысын, өмүрүн мага кызмат кылуу менен өткөрүп жиберди. Бир аз да болсо менде мурда өтүп кеткен апасын анан мени бир отола сагынычын таркатканга чейин, менин жытым үйдөн кеткенге чейин тура турсун, шашпагыла деп жазып коюптур. ولكن الأخوات الأربعة رفضوا الوصية وأرادوا أن يبيعوا البيت لتأخذ كل واحدة نصيبها من الميراث. Бирок төрт бир тууган эжесиңди жок. Биз отура беребизби? Атадан калган, энеден калган мурасты бөлүшүбүз керек. Ар кимиз өзүбүздүн үлүшүбүздү алышыбыз керек деп чыр-чыгыра башташты. Үйдү сатып, ар кимиз өзүнүн үлүшүн алыш керек. دون مراعاة أين ستذهب أختهم الكبيرة التي ليس لها مأوى سوى الله عز وجل. Atasına kirpik kakpay, janынан жарым караш жылбай, сулуулугун, өмүрүн өткөрүп, жүзүнө тырыш киргизип койгон чоң эжесин кымындайды ойлошкон жок. Анын бара турган жери жок эле эгерде үйдү сатып жиберсе. ولما حست الأخت الكبيرة أنه لا مفر من تقسيم البيت اتصلت الأخت الكبيرة إلى بمن اشترى البيت. Аргасы түгөнгөн эже сиңдилеринин бул ойнан кайтпасын билгенден кийин үйдү ооба мен сатып алам деп макулдук берген кардарга өзү телефон чалып мынтип айтты. وقصد عليه قصة وصية والدها. Болгондо жай баракат сүйлөп атасынын керезин толук түшүндүрүп بأن ليس لها إلا هذا البيت يأويها. Bul үйдөн башка менин баш банегим жок, барар жерим жок. وعليه أن يصبر عليه بضعة أشهر. Bir 7-8 ayday sabır kıla turasıpı. Meyli üy satılsın. Sabır kıla turasıpı. Kerek bolsa ijara akısın arzanırak kılıp berseniz özümdün ata-enemdin üyünde özüm ijara tölöp yaşap durayın. Başka baş banek tapkanга çeyin dep surandı. أراد أن تمكث في بيت أبيها حتى تجد لها مكانا مناسبا تعيش فيها. Başka батир тапканга чейин ошол жашап турайын. فوافق ذلك الرجل. Тиги сатып алган кардар макул болуп, "Хасана ла алейк. Эч кыжалат болбой жашай бериңиz. Жашай бериңиz" деди. İçинен кымыңдап сүйүнүп, Аллахка шүгүр келтирип жашоосун уланта берди. فتم بيع البيت وتم تقسيم البيت على البنات الخمس. Üy satıldı. Üydün akçası barına birdeyi bölündü. وكل واحدة ذهبت إلى بيت زوجها وهي في غاية السعادة. Төрт сиңди ушунчалык кубанган абалда, колундагы килтейген чек сакчаларды кармап алып, бактылуу болгон абалда, эми мен момуну аламын, тигини жеймин, муну кийинемин деген
сөздөрдү сүйлөшкөн боюнча өз үйлөрүнө кайтып кетишти, турмушка чыккан ордуна. Чоң эжеси жөнүндө кымындай да көңүл урутушкан жок. Эми угуп турам. ولكن الأخت الكبيرة كانت مؤمنة بأن الله لن يضيعها لأنها لزمت مصاحب والدها وعاشت في خدمته. Чоң эжеси эч кандай бир хыжалат да болуп койгон жок. Анткени ал ушунчалык ыйманы тола эле Аллах менин кылган эмгегимди эч качан текке кетирбейт. Анткени мен атамдын көз өткөнгө чейин аны жөтөлтө койбой мыкты карадым, онтото койбой оорусун алдына алып аттым. Бенденин эңсөсүнөн Аллахтын каалоосу жогору турат экен, дагы жашаса болмок, бирок күн сусу түгөнгөндө менин канча чыркырап ыйлаганыма карабай атам бизди таштап кете берди. Бирок мен атама кылган кызматымдын, эмгегимдин жыйынтыгын Аллах бир күн болбосо мага бир күн берет деп. Ошол өзүнүн үйүндө өзүнө бөлүнгөн үлүштөн бат ижар акысын төлөп жашайт эле. Ушундай үй бүлөлөр бар да азыр, мен айтып аткан. Ушундай үй бүлөлөр бар. Турмушка чыгып кетти эжесинде. Үйдө жалгыз иниси калды. Үй талашка түшкөн. Ата-эне өтүп кеткенден үй талашка түшүп, үйдө жашап аткан инисин кууп чыгып атат. Ажырашып келип, үйүнө батпай аткан кызы кууп чыгарып атат. Бул үйдү алып бергенге биз да салым кошкон элек деп документин өткөрүп алып кыйнап атышат. Мынеке сөздүн төркүнү ушул жакта болуп атат. Ар кандай тагдыр бар. Мен мисалы азыр кимдин башында кандай тагдыр бар экенин билбейм, бирок мен бир-эки тагдырды угуп аябай зээним кейип атат. Талада калган бир туугандар бар. Өзүнүн үйүнө батпай, кошунасынын үйүнө кирип, ижар акысын төлөп аткандар бар. Улам чыккан сайын өзүнүн үйүнө, өзүнүн ойногон короосуна көзү түшүп, ушунчалык суктанып, эч кимге көрүнбөй ыйлап аткан үй бүлөлөр бар. مضت الشهور وتلقت الأخت الكبيرة اتصالا من الرجل الذي اشترى البيت. Aradan ay öttü. Ova özü surangан 7 ay толугу менен бүттү. 7 ayça күтүп турасызбы деген эле. Ова 7 ay толугу менен бүткөндө чоочун номерден чалынып, мен ушул үйдү сатып алган ээс элем деп чалды. فخافت وظنت أنه سيطردها من البيت. Ушунчалык калчылдап титиреп, эми бүгүндөн баштап мени кууп чыгат экен деп аябай кооптонуп коркту. ولما أتاها قالت. Ал киши кирип келген учурда коркуп, "А'зирни, ана лам ажид маканан бa'ду." Кечиресиз байке, кечиресиз ага. Бүгүнкү күнгө чейин чындап айтканда өзүмө ылайык бир батир таба элекмин. Атамдын мынол үйүндөгү атам менен апамдын али түгөн элек жыты мени кой бербей атат. Такыр унута албай атам. Дагы узартасызбы деп көзүн жашылдантып ыйлап жиберди. Фaqala laha la alayk ana lam ahdur min ajli zalik. Карандашым, Аллахым сенден разы болсун. Эч кыжалат болбо. Чынын айтканда мен сени бул батирден үйдөн кууп чыкканы келген жокмун. Walakin ataytu li usallimaki waraqa min al-mahkama. Бирок мен сага азыр соттон бир кагаз алып келдим. Үйдөн куубайм, бирок мен сага соттон кагаз алып келдим. Мына. Оку мына кагазды. Laqad wahabtu hadha al-bayt laki mahra. Men muna bul үйдү кааласаң сенин махрыңа калтырам деди. Сенин махрыңа калтырам. In shi'ta qabiltu an akuna laka zawja. Макул деп башы икесең сени жубайлыкка кабыл алам да, ушул үй мурда боюнча атаң менен апаңдын жыты кетпеген, ошол үй боюнча сенин үйүң болуп калсын, менин сага махрга бергеним болсун. Өзүм сатып алганмын, бирок сенде калат ушул деди. Wa in rafadta raja'tu min haythu ataytu wa fi kilta al-halatayn al-bayt hiya lak. Эгерде жок деп баш тартсаң, эч кандай кыжалат болбо.
Eç kандай kıcalat bolbo. Baş banek tapkanга çeyin dagı jaşay beresin. Makul bolgon çakta dele. Sen maga, jubaylıga. Baş tartkan çakta dele. Men Allah'a ubada berip koydum. Allah'a vada verdim. Men erkeklerge, ayallarga, üy bülömө, je bolsa başka insanlarga, dostlarıma vada bergen jokmун. Allah'a vada berip koydum. Makul bolsoň maga jubaylıga. Bolbosoň dele. Üy seniki bolat. Allah'ım uşul karınlaşma jardan bereyin dep men Allah'a vada berdim. Üy seniki dedi. Fabaketil uktul kabira. Uqqan kulagını şembe. Bul kız iki kolu menen betin bekitip alıp şoloktop ыйлап kirdi. Wa alimat anna Allah la yudhi' amalal muhsinin. Oşonda aytkam bilgem Allah Taala bir işti çeverçilik menen, ihlas menen, ditin koyup, berilүү menen jasagandардын işin, akısın emgegin hiç kaçan tekke getirip jogotpoyt, teskerisinçe eselentip kaytıp beret degen ayeti men ukkan elem. Osama böyle. Wasbir fe innallâhe la yudî'u ecral muhsinin. Sadakallahu aleyhi. Allah Teala fasbir. Sabır kıl ey bendem. Sabır kıl. Buna sabır kıldı da. Allah aytdı sabır kıl. İnnallâhe la yudî'u ecral muhsinin. Senin Rabbin Allah aytdı. Allah senin Rabbin bir işti çeberçilik menen ditin koyup jasagandардын akısın hiç kaçan tekke getirip jogotup koyboydu. Men uşul ayattın negizinde jaşap sabır kıldım ele. Atıma şunçalık uşul menden razı bolou eken dep kızmat kıldım ele. Dese, emnege sen uşunçalık işendin. Emnege sen үйün satılıp atkanda dagı, 4 siңдиңе muras bölünüp jatkanda dagı, hiç kaçan için eňşerilbey, hiç nese bolbogondoy büt bарын uzattın. Emne üçin uşunday boldun? Dep janagı jigit surasa, bir günü atam oorloşup kaldı. Katı oorloştu. Esten tanıp kaldı. Bardıq neseni jasadım. Darıger alıp geldim. Kolumdan kelgeni jasadım. Bir okumda atam gözünü açtı da kızım dep kolumda karmadı. Anan maga muzdaq su dedi. Su verdim. Kayradan gözün jumup men biraz es alayın kızım dep uykuga ketti. Atamdın janında atamdın uşul ayak jagına gelip söyөнгөн boyunca uktap kalıp turmun. Kiçine bir kıymal hareketten oygonsam atam iştebey kalgan oң kolun iştep atkan sol kolu menen bekem öyle götürüp jatıp algan abalda. Şolokta buylap, ey Rabbim maga kızmat kılıp atkan monogul kızımdı. Men közüm körбөсө dele, özüňe jakkan. Senin buyruğunu atkarıp sen tıygandan tıyılgan. En mıhtı adep ahlaklı takva insanga tuş kılgın ey Rabbim. Men kızımdan razı boldum. Sen razı bolgun. Ankeni paygambar Allah'tın ırazılığı ata-enenin razılığında dedele. Men kızıma razı boldum. Sen razı bolgun dep atam ыйлап atkan dele. Oşonda men çoçup oygonum atamды kuchактап alıp ыйладым. Andan keyin mende turmuş kuru jönündө takır oy bolgon jok. Kim gelet, kaçan çığam dep oylogon da jokmun. Atamdın duası bari meni bir gün mıhtı jerge jetkirет dep işenip geldim. Mına oşol atamdın duasındagı Allah'ım özüňden korkup buyruğunu atkarıp sen tıygandan tıyılgan dep surangan insan siz ekeningizge közüm jetti bugün dep atat. Allahu akbar. فوافقت على الزواج من ذلك التاجر الثرى وعاشت معه في ساعة تامة. Subhanallah. Oşentip makul bolup, ökönün nikesi kıyılıp, ıntımakta, bardarçılıkta, baka turmuşta, baktulukta jaşap gün ötkürdü. Mahma fa'alt min hayr falan yudayya Allahu ecrak. Fakeyfel bir bil valideyn. İnsanga, jönököy bir insan, köçödögü, tilemçige, çoğuçun, musulmanga, meyli, kafir bolsun, kızmat kılıp koya turgan bolsoňuz, al kızmatyňyzdan emgeňizdin akysyn Allah Taala beret. Solukta böyle burulganыңızda top edip bir kara kaşıra düşüp kalı şart emes da. Turaba. Beret Allah Taala, beret.
чоочун инсандарга кылган эмгегиңиздин, кызматыңыздын, жакшылыгыңыздын соонун берет, акысын кайтарат. Элестетиң. Атаңыз менен апаңызга кылган эмгек кызматыңыздын акысын Аллах Таала бул дүйнөдө сизге бербестен эч качан сизди өлтүрбөйт. Шуну бир билиң. Эки дүйнөдө сизди бактылуу кылат. Албир ла юбла. Жакшылык эч качан чирибейт. Ваззан ла юнса. Жамандык, күнөө иш унутулбайт эч качан. Демек, ата-энебизге кылган жакшылыгыбыз, кызматыбыз иншааллах сөз түрдө бір күн қайтып келеді. Оğlum үйленбей атат. Қанша жерге барса қыз жақпай атат. Қызым тұрмышқа чыга элек, жашы момунчага жетип калыптыр деген ата-энелердин кулагына көмүш сырга. Дарактагы бир жалбырак Аллахтын уруксатысыз жерге түшпейт, шуну бир билгиле. Жерге түшпейт. Аллах саатын жазганда, минут секундун келтиргенде кызыңыз турмушка чыгат, уулуңуз үйлөнөт иншаалла. Андыктан баарына дуа кылалы. Бактылуу болсун. Бешенелер ачылсын. Ата-энесине кызмат кылгандардын бактысы ачылсын. Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым бүгүнкү жума намазыбызды куттуу берекелүү кылгын. Ата-энелерине өмүрлөрүн, сулуулуктарын, убактыларын жумшап, сарптап кызмат кылып жаткан уул кыз перзенттердин Аллахым келечегин кең кылгын. Алдыга койгон эки дүнүйөлүк ой максаттарын жүзөгө ашыргын. Аллахым бизге айтуудан айбыгып өзүң менен сырдашып жаткан, алардын жүрөгүнүн түпкүрүндө катылган эң мыкты ниеттерин бирин калтырбай кабыл кылгын. Бирахметика я архамар. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.